Tarsisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa ikaze nshuti n'abakunzi biganiro cya kuri Tarsisi Hope Ministry TV, turabaramukije amara y'Imana kandi tubaye ikaze muri kino kiganiro. Musanzwe muzi yuko rimwe na rimwe tukibashikiriza turi kumwe n'urugwaruka, ariko jewe ngarutse kuri micro ni prote turakingiwe nk'ibisanzwe. Muri abantu bacu turabantu banyu, byo murabizi ntibikiri ibintu byo kubanza kubaza. Rero turabakiriye muri kino kiganiro uyu munsi, mubona neza ko tuza kuba turi benshi, twaje kugira ngo duterame dufata akanya keza ko guhimbaza Imana no kuyitazira. Inyuma ya kamera tuje turi kumwe na Emmanuel Graphic, rero kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka. Muzi neza ko bama babateramisha mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Narungurutse ndabona ivyo baduteguriye uno munsi, naho nyene ko ari ibintu bidasanzwe. Ico tugusaba niki nuko woguma witeguye guhezagiwe, ko nta kindi catuzanya natara kugira ngo ubwoko bw'Imana buhezagirwe. Bikaba ari ryambere dukurikiranye rero ico ukora ni ca kindi nyene, nego vyanda kuri subscribe kugira uyaboneshe canke uyandikishe kugira ngo winjire icese muri uno muryango. Kwiyandikisha rega ni ku buntu, kandi ukuri kuracererwa niko bamaze kubikora baguma bakuyorana imigisha. Ariko kandi bamaze kwiyandikisha tukubwire ngo ukora ikirere, andika muri commentaire wakire runo Gwaruka, wandika uti kaze kandi dushimba bamaze iminsi babikora. Imana ibahe umugisha. Nuko rero ndi kumwe n'urugwaruka kadutarika ibiganza, turamutse abaje kudukurikirana uyu munsi. Shalom 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 shalom. Naba rero mwababonye kandi ndazi benshi murabazi, muramaze kubamenya, babahezagira mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Reka ncende kuravura ndayirekurire uwitwa Ben kugira ngo atuyobore muri kano kanya. Muramwibuka numwe twari kumwe wa munsi aho twaririmba indirimbo zoroshe, benshi mukinjira mu mwuka mukavuga mu zindi ndimi. None munsi niko bitsa kuba bimeze. Beni, kaze cyane. Murakoze cyane. Gitanda rachimana reka ngungireko kugimba bazisawe kera waramenewe ndonobo wishimo ukura kakwimana. Twese hamwe gitanda rachimana reka nguhungireko kubw'imbabazi kera waramenewe none wihisemo ukuraka amazi n'amaraso z'umuru bavu bingiza uburyo
urubanza n'ubushobozi bwacu
Kristo uri mwiza wadupfiriye ku musaraba i Golgotha mu rubavu rwawe havamwo amaraso n'amazi kubw'ibyaha byacu twakoze reka tubivuge ngo uri mwiza urabereye amashimwe mwana Imana yacu nimwumve mbabwire iby'izina rimwe ubihere gucyubahiro mwami Imana
ni hasi ariko ndabibona ariko ugasanga ndakuranza kare wahagaritse hallelujah nimumve mbagire izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu izina ryose ririndusha rikamari mibabaro yose nimumve mbagire izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu n'izina ryose ririndusha rikamari mibabaro yose nimumve mbabwire izina rimwe izina izina ryose riruhura uburushyo wese nimumve mbabwire izina ry'umwami Yesu izina ryose riruhura nimumve mbabwire izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu izina ryose ririndusha rikamari mibabaro yose nimumve mbabwire izina ry'uwo mwami izina Yesu izina ryose rirushe rikamari mibabaro yose nimumve mbabwire izina ry'umwami izina ry'umwami izina ry'umucunguzi Yesu izina ryose izina ryose nimumve mbabwire izina rimwe apana biriyo umucunguzi izina ryose izina ryose ikamara nimumve mbabwire izina ry'umwami Yesu
izina ry'umucunguzi Yesu, izina ryose rirurindusi ikamari mibabaro yose. Nimumve mbagire izina ry'umucunguzi, ni izina ryose rirura nimumve mbabwire iryo zina, izina ry'umucunguzi, ni izina ryose rirurindusi rikamari mibabaro yose. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Malaika waliimba, wachunga wakasikia, tunafurahi kujua pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa kwako uliye mbali. Pendo la Mungu ni kubwa, anakuhurumia ukiende kinachotoka utaupata
urukundo rw'Imana hajya mu Kirundi bavuga ngo pendo la Mungu ni kubwa. Mu Kirundi ni runini, ni rurerure, ruragutse, ruravyibushe. Ego rukundo rw'Imana rero niyo ndirimo je turangiriza ko kino kiganiro cacu cuno munsi pendo la Mungu ni kubwa. Ndaze ko wabonye urukundo rw'Imana mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi turangije twinjira neza mu mwaka mushasha. Wabonye urukundo rw'Imana subuhinga bwawe oya n'urukundo rw'Imana si no kugororoka n'urukundo rw'Imana. Dushimiye rero bano baririmbyi twari duteramanye no munsi kandi nizera yuko tuzosubira kugira ngo baze guhezagira ubwoko bw'Imana. Dushimiye mwebwe mwadukurikiranye kuva tugitangura kino kiganiro kugeza ubu turangije. Dushimiye Emmanuel Graphic twari kumwe inyuma ya kamera, ariko kandi dushimiye bano baririmbyi. Reka tubike banore duce dusiga inzira amavuta tuduze ibiganza tuvuga ngo bye bye. Tuzosubira mu kino kiganiro naho butaha. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.